Alright, I was your friend, I'm sure baby. Aha, you Ghana TV. We best subscribe to the channel and move on doing channel our comment section. Aka hu ne se Kennedy akompre kwa Japan no kra no no authority asofo anya no eti din na da no so se reverend kra be na sori etia no because we nyame nipa na Kennedy antichrist nti eno kra be na sori etia na secondly se papa no enim kwan etini no onim awurade nti no onim obi a ne hote eti wode ne dokobo Dr. Alhaji Mahmood Bawumia Adom efiso no na ne do hote ne no so kra be na sen sori etia eno nti ena nkrofo na sori akotia no enche se de enche kura yesremu aka nkunima butiri no momfa moyen na ni monyamfo nyansani Bawumia Mahmood omra no medi ye party na anim no mfa ye nkodi to me 2028 eno ne ade titiri wa ya ye hwe se ye nsabe kanti yesrewo mo a madaroma esi ahene to ahene fo me so no makai ye no mo kai doctor so be kai ho yo na me ma tese John Mahama ma mini kanka asem wi me ye hu video but asem na etwa wo internet so no korese ma anka bia ma epanyi boni papa na watimi abo ne oba ne yire aso ni mu bro no sa naked atwena bontene so no eye anim guase de magana na ye Ghana system a enya adwuma eti ne ba bemba katachie timi yi oba ho ro oba ho de ne tweto so ebro na bonten because empanyifo na egu Ghana no ewuli on my Ghana asat na no ma dwene nya adwuma na we mo ne the reason why Emma John Mahama na se aban bia entimi nya kwan kase omukọ abrochire ana foreign world bi akofo obi aba because obi na didi omampanyini na tem because omampanyini na nkasa dwene nya adwuma sa system na nya adwuma o Ghana na ma matna abusive relationship ni nyese na adwene nya adwuma na dwene ye adwuma sa papa we na se wodi ni tu kwan ba abrochira o mo ba se de obo oba no because onim se wo yes ade na etia mra na kurom ha no so ntimi nka se me papa ye ohene me papa ye ho ahwani ntimi pa ato ama ye eti John Mahama ne ye besere ne se sabre ye okọ ma biemu onfa ne nansi fom no wantimi anya hwe ama Ghana no wontimi fa system na wa brochire na ebo vulnerables ho ban ebo ma ne nkwala ho ban e ma mema na boni wo mutirimu a wo muntimi nya because emra no ekekere wo mu no konfa mra Ghana e ma yen wona wasi fie na wo no yeritim ena watimi abo ba ni sei oba no be de akọ because okọ akodan oni ba bi da enkwala ni di na chi be ma no kra betimi akase wo nhwe nkwala no edu oba no betenam sa wo be yedin ama ya bo na kuno wa bra mo mututu kwan a masisi mu fie wa abrochira toto fie wa abrochira mu nimpefe se mra wa abrochira se mo de baga na bebo one wasi u fie so nka wunya kwan na mu biem the moment abebo oba no wunya kwan na watena fie no mu biem e wasa ban ni nya eyi nipa ni free ho because wunya ni nyesa woni ni patana enese nkura woni omutena omu page ni free ho de ne kope ba bi to na omu twa na sukura free sa area ho wontimi nante ho emra na wo se ye adwuma na so we de ye kurom Ghana de wo nie empanyimfo a wo mo ye from mo professors at university di nkura abuse mass sexually ma John Mahama timi appoint wo mo say wo mo ni position high profile high one ni o mo hold high office wo presidency ni mu a den no ka kire me ma ka wo mo tifi wo mo nko school da se de wo ko school adwene wo ni tirimu no mpo se mi prebiasa etimi hunu se wo timi ko di oba ye documented evidence so we di man ama ya suspending 6 months without pay one no NDC aban hunu se nipa we wa abuse ma sexually it won sem fantasy de ne tena high profile office bi ya ye ni CEO wa ban mu dia na ma ye koya na se ye ba ye wo Ghana sama mu we na John Dramani Mahama ebuo no obi a wa be ka kire ye nyese wo cassette ya na wo the IP address be hwehwe John Mahama fa kwa hwehwe professor ho ahwani a wo di kan abuse ma na obo kwan to ho KKD a wafani KKD ko repu oba e ma wo no ankasa court twene mo no atworo lete e be part wo Ghana korodua we o repu oba ne wo hold office wa appointing why you appointee and then Professor Jampo you appointee omunyina ye nkrofo mu abuse ma wa bra ye vice president wo ye oba e wo kurum ha
Oma ya abuse omo so omo ye ma ye sexually abusive ye dia ye omo no womo nyina enene NDC aban appoint womo eti post them ko fa the vice president ana so yo ba no o yo ba so oba mama behwe nanim ana wo ba beboa mama na ye di womo adwonko womo no yase aba san kwasiafo no omo ye ma ne sa no position ama omo di fa so be ne wo so oman Ghana na ye bu oman ne enyansafo akamusa nkwasi asem nko a Ghana ya corona aye no ho kura emra nya adwuma panyin ne pa akora di no na akwala nso so eni kamafo eti wo so tena wo ba ne na ma panyin di ne no ne ye ne ama corona wie di awie no ne kado mama wo kwa wo mabiem yi de nka ya adepa fa homa bo yem na ya adepa na nka ntiri mansua nkwala nsua nsonye wo no ade wonu dibi na we mu dibi na ye shame e de ma oman Ghana na ye shame de ma NDC se wo mutimi fa nkrofo mema mienu a omo ye omo ewo documented sex scandal ewo ho na mutimi fa omo so omo me wo ye omo appointment utimi mo omo appointment ye omo CEO of ewo corona ma na wo mu no wa bra ye nyina ye sika na mudi betu omo ka mo amuma ewo krom ha na anye leadership by example jo mama ntimi amfa nyansa mu oman edin ye kacha mu se nipa obetimi di nyansa ebu oman na eye Dr. Alhaji Mahmood Bawumia onu an betimi di nyansa ebu oman onu na nyansa woni timi onu na ye leadership by example ne ho te konkron won se doctor wakohwe oba mpo awe ni mpire no obia no obetimi de subo bi aba oba be mo ye discipline be mo timi ka ne zeputum nti sa be ma wi ene ye discipline wase ye de ade hye ne nza ebeboa yen etima no ase me de manusi ne me wa appointment be bring my busy manusi ne na de me ka kire obia ne se eye number 2 ye nyina number 3 ye nyina ye nka se number 3 wodi free sura oda 3 wodi free year oda 3 ye ma obi akwanya 3 emo mu ko bi mu ye mo mu tutu na na doctor de entimi ma na kwanya mienu e ma ne nko order number 3 kai say domu ena eduru no so ono ena wose ye de ne ko pepepe ye de maka ehu hia obi ene wa wiase opesisie obi apese na de ye ne dia ye de ma no wusisi obi age na de a ya se de sisi we be ye wo ya no enko sisi wunua domu na eduru no so number 3 ye nyina ye nkai say ye number 3 me da se that's it. Mama Jolo, answer of the corner. Hello. Andra, you see, Kennedy go for aqua attack. Revenue team. Na, and then youth now, asin South so, Eddie, statement about Bonti. Anka Obe Kasafa, sa attack na. Okay. Mahmoud will be actual discipline with 2 wives. Dr. Mahmoud Bawumia ye discipline. Meba. Dr. Mahmoud Bawumia oye kremuni Muslim. Ne sumosum ne man kwan. Ema ne ware bro. 2 no kra woka. Ne so ne yira me ne umienu nimu no ye 1. Oba ya ye hu ne se Dr. Bawumia nie oba baako. Ene hu ne se ne yire no no. Ne yire ye baako. Na Kennedy akompre kwa Japan no a wono no so onye kremuni no wo yire mu mienu. Empra 460 ono so nkasen. Okay, yanko yiho. Asin omo amukwa atake fosu asin fosu omo amukwa atake papa no Reverend Tim Fojo na ye Kennedy nkrofo omo ne be sa na Kennedy na abo omo pa so omo nyesa enfantia papa no na enso so be bia no koreda na ka hu ne se Kennedy akompre kwa Japan no kora no no authority asofo anya no etedin na da no so se Reverend kora be na sori etia no because we nyame nipa na Kennedy antichrist nti enu kra be na sori atia na secondly se papa no enim kwan etini no onim awurade nti no onim obi a ne hote etu ode ne dokobo Dr. Alhaji Mahmood Bawumia dum efiso no na ne do hote ne no so kra be na sen sori atia enu nti ena nkrofo na sori akotia na eye shem ye anim guase de ba Kennedy akompre kwa Japan sese de wutie so obi support wo a e wo se wutimi organize man nkrofo kwa attack nipa no usa na aye wadwuma a wudie free tete wudwuma a wudie no na enso Kennedy e kam waso ate se amamu na enye kokenfo amamu enti sofu biara ni ho na obi en ho nim nyame a wo be endorse wo Kennedy wa bra wo num cocaine eye cocaine ni ye nyina ye nim se wo shi cocaine amamu no enya presidency no it's not about cocaine dealers
yanko suenhwan koken wo ho ne abefa wo kwase ampanyina wadwene yi sɛ kɔ eni ado asafo a wone ne wo mba mienu wono so abeka wo sɛ wo wagimi wadwene ne yi fa ato adwene etimi ye nto aba ma ado asafo ane ne wo ba obiari wa nkobenya so mfaso ase na ado asafo ane ne wo mba mienu enso wo se wo nya correct ye ka se be mamra no medi ade ani ma enye wo enti won se mfatase ye de ma enti mun konko atake wono so ana wono ye obebi mama ntu ntimi atake no wi a obebi mama na ote app yi so wo na wo kire no cocaine no a wono aka asisudua se wo cold store na wo ye no wo wia light aban light na wo de ye wo ntua light be wo wia aban light eti wo factories na wo se wo koye no wo ko wia aban light na de akoye ana se wo be bo man ne ka emu de ahia eno makwa atake nyankopon nipa nyame nipa makwa atake ne se because of say oni wo wafa efi se wo mpe cocaine won't mean any cocaine for air asusu etinte wo se mokwa atake mo samo de no bebam dia ye nyina ebetimi ama nkrofo atake mo a wo Kennedy na wo nam no ye betimi atake wo kra wawu na anam ho no wo sinyina ya sesha wo sinyina wontimi nidi wontimi wesade gam kra wontimi nwi bi wo senye wo kwa akotweto kotwede kane wo yare ni ahode wo kotwede kane wo Kennedy akompre kwa Japan fa ho bra na bra beto yen ayi manuesi yo yedase Yellow CC day for Ghana. Wow, sha. Yellow CC. Ba me enya me won ni ekosu enya me wanwa. Me blame asin for sufo. I don't blame them at all. I blame your northern sectors, no, all the 5 northern regions, no, I blame them. Because ya won say ye do nipa ma ye do awowo esin ye diemu sa na me hunu ye ndo awowo ensin ye diemu anka akosie somwe ya ekosi endra na sa ndra echi enka ensi adan Kennedy Japan adan ena opese ugu ye numu asesa adan So boy, we are the youth of Asin South, concerned youth of Asin South NPP. Yate say yen MP Reverend John Tim Fodwo oni Dr. Mahmoud Bawumia Kwaprabo a enne kra no mo ha omo free ano omo ko Asin Central omo free Asin South ye MP mpesua so omo ko Asin Central ye ya nyanentie ene ne etwagu ne se ye nyanentie nso bio esisudua ene se eye emabunu bi ewo Asin Central any constituency executives any polling station executives chairman Atakwa Menyampon eka ho mobilizing confo agency eye MP threaten my life. Yes. Now the year can say politics a game of interest. Obia baby openo yesi baby o dan penu no de fufu ye dey ebe. Na me pese ye ka che mo se omo di kan ba ha ya nya omo bone. Na essence o mo tintasu kokko a kire wo Asin Central nti. Ye the signal we e dey ma won. Wo mo ti damrama haban e dey a kire yen. Yes. Eni ti yesu atiko adekoko e dey be kire won. Enti ye ka kire Honorable Kennedy Japan akompeko. Se onimuku ayenimuku chen no na awia ntiye se yeni yampi from adanse besi kosi takrade yeni MPP dia okonso na Asin Central mabru atunya dia mo se kikano no eni braba na ye tro on na ma on se omo omudi na chi wa Asin South no eni dia on ka to masakra. Yeah, no, because Papa no know the man quite no campaign be our Asin South ya because we do only we do for or no kuma party no our Ghana ha but be no kuma eti ani be aba eti one more there mean be say in politics no by force say you na betimi akọ support ni pa ba akọ ana interform person obi ana na adwene
ena nka pese ye ni nipa e individual obi betimi akọ support Ken obi betimi akọ support Bawumia enti se ye MP age atumi so de ne mo be support e friend se Bawumia enye bone eye musu ana se eye den Bawumia ko Ken ko ni kuro bam e friend se Ken ko Bawumia kuro mu no moti sa asem we bi wo ho e bia si na MPs bebre na support ono Ken no a ye nti sa de we bi da so obi e di Ken achi akọ campaign Emma youth na na say delegate na attack na e de ne yanko MP die okwa ase central mo attack no yesam sa na ekode a ene ye ne mo ntwe kra ye ne mo ntwe kra ye ne mo ntwe kra sa de we am na that musu musi ha na ye campaign bia ha na se musi aso de a mo ba beto ye choboy ene de ni abre pa then e ko su 21st century politics say na na wa mo de a anka sita watena so 24 good years anka olusu me awon di bi no bi ni na kwa mo na NBC for nkoko Yes. oba asensa pa me bo constituency officers be 3 a ona bo support you am ena Dr. Mahmood Bawumia e ba asensa ta na mo wa ha Yes. no mo wa No more. on the disca ya be ma Minerals Commission ona bu nti for do ena de no ko e bisa say ya be ma di ona bu kenechi ona bu nti for do ni enya ntokwa bia na Sirebo deputy organizer neba ona bu nti for do na de no ko Cuba 7 good years ona doctor deputy national coordinator Mijima we am yokupa bisa say no mi si ya no obi de omo saka na dabi Ye ni abientia. anti na policy say honorable Ken oninubi ade ekoso oninubi well orchestrated plan ona sha say na mo yesa me di honorable Ken wo ya pa me di no wo ya into politics into no be train adrian na why wako 6 good times for call prime so in that contest ba kokra 24 good years and obey MP no so your board chair and the Magana gas we need to organize a pair and other Ghana gas me here no your board chair organize space authority one blow was here they can control us in a south only to reach here they our south Kennedy chair ni pa ba ko pair what born our south akwa board chair Ghana gas on chair ni pa ba ko a me here akwa board chair organize space authority what born wa so mo say and o mo be ya de ni na o ti so go dia and again your petition make a petition the disciplinary committee say same way mo mo yen hwe o mo tina so and say mo maka ni sia esia dia de besi enye